वेलकम खुलियां बाहां थेड़े मथे निगा निगा स्वागत लै भाई इमरान कि तुरया फिरदा सी राहां दी धूड़ उत्ते कि तुरया फिरदा सी राहां दी धूड़ उत्ते फिर साइकिल ते मालका बिठा दिता मेहनत करन दा जज्बा मालका तों दिता गुण छोटा जा मेरे विच पा दिता रोटी चोपड़ी भी भावें नसीब ना हुंदी खाना दुनिया दा महंगा खवा दिता कीतियां अरदासां मां ने बहुत मेरे लिए हौसला फिर यारां ने बना दिता कि एक रब वर्गा उस्ताद मिलिया जिन्हें मिट्टी तो सोना बना दिता जिउंदी रवे कबड्डी जिन्हें दुनिया भर च ना चमका दिता जिउंदे रहन आप प्रमोटर जिउंदे रवे कमेटियां भाई इत्तफाक कबड्डी कमेटी जिन्हां ने कहंदे 48 वाले नूं वड्डा मौका ला के वड्डे वड्डे बब्बर शेरां दे नाल भा दिता मैं दिलों दुआवां करदा दिलों सत्कार करदा इन्हां सारे वीरां दा इन्हां वड्डे वीरां दा वड्डे कोचां दा वड्डे उस्तादां दा वड्डे साबका कबड्डी खिलाड़ियां दा दिलों सत्कार करदे बई साडी जेरे सरपरस्ती वाला बई चोरी सहेल इकबाल साहब साडा बड़ा वीर बई चोरी सहेल इकबाल साहब 483 वाले जिन्हां दे सरनामे बई कमेटी दीयां पग्गां जिन्हां दे छत्तर छावे कहंदे मेला सजिया होया है नाल साडा भरा बई राणा मोहम्मद असलम साहब बई चोरी मोहम्मद सहेल इकबाल साहब बई मदीना सेंट्री स्टोर वाले जेड़े साडे ग्राउंड दे विच बई सहेल ताडी नजर पहला ही शेर कि प्यार मिल जे बड़े भाइयां दा मुल पै जे मेहनतां लाइयां दा समा साडे लई खलो जावे हुण बल्ले बल्ले हो जावे झोली रब दे अगे अड्डांगे भाई चोरी सहेल साहब अज सिरा करा के छड्डांगे अज सिरा करा के छड्डांगे सो वड्डे वीर दा वड्डा धन्नवाद करदे जिन्हां ने इत्तफाक कबड्डी कमेटी दे छत्तर छावे 483 पक्के खूह दी धरती ते ओए मेला कादा सजाया होया मेला ते कहंदे झूमदा ओए मेला ते कहंदे नजारियां विच है ओए मेला ते कहंदे पूरा पब्बां भारा पूरा पब्बां भारा मेरे मित्रों लै भी 83 वाले की हाल जालिया एक बारी ताड़ियां मार के दस दो फिर अजान दा टाइम आपां मैक तो थोड़ी जी दूरी विच रवांगे क्योंकि अजान पहले मैच बाद च ये दुनियादारी है रब दा काम पहले है मेरे मित्रों खेड कबड्डी दियां जिन्हां दी मोहब्बत कहंदे स्पोर्ट्स नवे लाहौर दे नाल जिन्हां दी मोहब्बत कहंदे कबड्डी जान पंजाबियां दे नाल जिन्हां दी मोहब्बत कहंदे अपने पंजाब दे नाल जिन्हां दी मोहब्बत कहंदे माई लव वाले दे नाल जिन्हां दी कबड्डी कहंदे मोहब्बत देसी ब्लॉक कबड्डी वाले दे नाल जिन्हां दी मोहब्बत कहंदे कबड्डी दे इश्क वालियां नाल ओए जिन्हां दी मोहब्बत कहंदे ननकाना साहब वालियां दे नाल उन्हां दा असीं धन्नवाद करदे इहो जे प्रमोटरां दा असीं दिलों सत्कार करदे आ हाजी रफी सिद्धू साहब इनर क्राफ्ट टेक्नोलॉजी पाकिस्तान लाहौर दे विच बहुत बड़ी कंपनी है कहंदे चोरी ताहर महमूद सीईओ आरटीटीसी वड्डे ओनर बई हाजी रफी सिद्धू साहब चोरी ताहर महमूद साहब थैंक यू करदे उन्हां दे प्यार दा उन्हां दे सत्कार दा लैंदे पंजाब वाला कहंदे उन्हां दा गवांढी पिंड वाला अज पुजिया 483 दी धरती ते ओए गल्लां पड्डियां मेरे मित्रो गल्लां पड्डियां नहीं बालियां पड्डियां हो जाणियां गल्लां फेर टकाने लग जाणियां
ਰਹੀਆਂ। ਸੋ ਥੈਂਕਸ ਬਾਈ ਸਪੋਰਟਸ ਨਵੇਂ ਲਾਹੌਰ ਦਾ, ਵਰਲਡ ਟੀਵੀ ਕਬੱਡੀ ਵਾਲੇ ਦਾ, ਫੈਸਲ ਬਾਈ ਦਾ, ਇਤਫਾਕ ਕਬੱਡੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ। तो शुक्रिया मेहरबानी। सो टीमां अगे रिक्वेस्ट है वीरे कमेटी नाल राबता जरूर करो। मौसम जड़ा भी तुहाडे सामने है, बारिश का मकान भी हो सकता है। आपां मैच टाइम ना कराइए, टाइम ना घर नूं जाइए। साजी तुहाडे शागिर्द को बैठे आए हैं राणे शाहजेब को, उहदे ताए दा बेटा अपने नाल सीगा राणा आहद, जो 84 विच कप कराया सी। आ कहंदे 6-7 दिन हो गए उहदी डेथ हो गई, करंट लग गया। कहंदे तुहानू पता होना भई अल्लाह पाक नूं जनता च कर दवे कि बिछड़ा कुछ इस सदा से कि रुत ही बदल गई, एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया, वीरान कर गया कि रंग बिरंगियां यादां छड्ड गए, बिलख दियां फरियादां छड्ड गए। बुजुर्गो भई साडे उस्ताद मोहतरम जान
भाई कबड्डी क्लब भाई 46 सगीरे वाले उन्हां दे नाल भाई दूसरा सैमी फाइनल मैच लाला बादुल्ला कंपो शेरे पंजाब लाला तनवीर कंपो दा पीर उन्हां दा क्लब कहंदे उन्हां दे नाल भाई साडे ब्रांड कबड्डी कोच भाई हाफिज फरियाद तारी साहब जेड़ा भाई कबड्डी क्लब कोच रा इंशाअल्लाह फाइनल जेड़ा भाई ठीक 9 बजे 8:30 9 बजे स्टार्ट हो जाएगा। सो मेरी बेनती है रिक्वेस्ट है समा बहुत ज्यादा बीत गया भाई भरा बन के समय दी कदर करो। सारा राशन मौला जी आ मोबाइल आ भाजी फड़ा के आओ छोटे ओ उस्ताद साडे सीनियर इत्तफाक कबड्डी कमेटी उस्ताद अतीक शाह गुजर सर जी धन्यवाद करदे तुहाडा जी आन मोस्ट वेलकम। खुलियां बाहां खेड़े मथे बई साडे हेड कोच बई जिन्हां दे सरनामे बड़ियां पग्गां बई इत्तफाक कबड्डी कमेटी तहसील समुंदरी दे ज़ेरे एहतमाम उस्तादां दा उस्ताद बई उस्ताद प्रोफेसर नफीस गुजर वड्डा कबड्डी खिलाड़ी ओदा बड़ा पीर बई अतीक शाहद गुजर साहब साथ शीरा भाई पाकिस्तान आर्मी उन्हां दे नाल भाई साथ यासिर जट साहब उस्ताद राशिद मौला सत्याल पाकिस्तान आर्मी साथ खावर भट्ट साहब उन्हां दे नाल भाई साथ तारा गुजर महान कबड्डी खिलाड़ी जिन्हां दा कहंदे अतवार वाले दिन भी अंबैसियां खुल गईयां सीगियां लेकिन अतवार नूं छुट्टी हुंदी है अतवार नूं छेती ट्रंप भी नहीं मानदा कहंदा अज मैं नहीं जाना काम ते छुट्टी है लेकिन कहंदे अतवार नूं भाई तारे गुजर दे कहंदे पासपोर्ट ते वीजे दियां कहंदे स्टैंपां लगियां सीगियां कनाडा वास्ते कहंदे टूर सीगे अतवार वाले दिन अंबैसियां खुल गईयां सी। मेरे मित्रो तुसी आप समझदे हो 83 वालिओ फिर किदां दी कबड्डी खेडदे होणे आ अगर उदों मीडिया हुंदा भाई इमरान भाई वर्ल्ड टीवी फैसल भाई जे मीडिया हुंदा तां जिन्ने आप अबर शेर ने सारे कनेडा विच होणे सीगे। एक गल मेरी पक्की है मैं अक्सर कहना होना भाई समय की कदर करो। उस्ताद शीरा पाकिस्तान कबड्डी कोच जी हेड कोच साहब उस्ताद जी 2 कदम चल के ग्राउंड च आयो मेहरबानी सिर्फ 2 कदम मेहरबानी बराए मेहरबानी। सो इत्तफाक कबड्डी कमेटी तहसील समुंदरी जिन्हां दी 76 शामे कहंदे पक्के खूह दी धरती 483 दी धरती ते मेला कहंदे सजया गया 4 पाकिस्तान दियां टॉप दियां क्लबां बिल्कुल उन्हां ने पहले बुजुर्गो पहले छोटी उम्र दे विच घर दे काम काज भी कीते पढ़ाई लिखाई भी कीती ते कबड्डी भी खेडी फिर जिवें जिवें रब ने माशाअल्लाह अरूज बख्शिया अल्लाह पाक ने मेहनत उन्होंने मेहनत की मेहनत का सिला दिता है उन्होंने फिर माशाअल्लाह खेड़ के पिंडा चो निकल के स्कूला चो निकल के तहसीलां चो निकल के डिवीजन चो निकल के आल पाकिस्तान चो निकल के भाई वर्ल्ड कपां दी नुमाइंदगी की फिर इंशाअल्लाह जहाजां दे झूटे ले कनाडा अमरीका आस्ट्रेलिया यूरोप दी कंट्रियां विच कबड्डी खेडी उन्हां तो बाद फिर उन्होंने हुण कबड्डी दी सेवा वास्ते लगे होए आ गरीबां घरां दे बच्चे तैयार हो गए हजे मैंने शक वा भी जिन्ने कबड्डी कोच है ना अपने इत्तफाक कबड्डी कमेटी दे हो सकता इन्हां दे जिन्ने बच्चे ना ये भावां भाजी छोटे ही होण भावें छोटे होण मेरी जानकारी दी कर कोई हो सकता बड़े वीरें दे बड़े कोचां दे बब्बर शेर अल्लाह पाक उन्हां नूं सेहत और तंदुरुस्ती बख्शे चढ़दी कला च रखे उन्होंने भी इंशाअल्लाह अपने बापूआं दे नां ते बूटे लाउणे आ क्योंकि उन्हां दे खून विच कबड्डी है ते मेरे नाल भाई उस्ताद इमरान मनास वो भी पुज्जिया उस बड़े वीर दा भी असीं जी आनूं मोस्ट वेलकम उस्ताद जी तुसीं भी अगे आ जाओ। लो जी मेरी रिक्वेस्ट ही होंदी है भाई इमरान भाई फैसल साहब कि समय दी कदर करो ए तुरदा तेज रफ्तार समय दी नबज फड़ो चंगे समय दे इंतजार समा बीत जांदा है ना ए रुकिया ना ए रुकदा समा बदल तरीक जांदा है माड़ा समा ना वे किसे ते करो दुआवां ए सच्चियां समा हसावे समा रवावे भेत समय दा समझ ना आवे राजे खेले टुरना पैंदा अंत समा जद सिर ते आउंदा राजे खेले टुरना पैंदा अंत समा जद बूहा खड़काउंदा सो समय दी कदर करो
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕੀਤੀ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਤਫਾਕ ਕਬੱਡੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨਾਂ ਲਿਖੇ ਗਏ ਆ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਆ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਝੂਲਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਬਈ ਦਿਲੋਂ ਖੇਡਿਆ, ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਮਝ ਕੇ ਖੇਡਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਬਈ ਵੱਡੇ ਬਾਈ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕੌਡੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕੌਡੀ ਹੈ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਕਬੱਡੀ ਸਮਾਨਾਂ ਤੇ ਝੂਟੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਸਮਾਨਾਂ ਤੇ ਉੱਡਦੇ ਆ ਤੇ ਕਬੱਡੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਝੂਟੇ ਲੈਂਦੀ। ਲਾਲਾ ਬੈਦੁੱਲਾ ਕੰਬੋ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ, ਸ਼ੇਰ ਪੰਜਾਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੇ ਆਓ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੱਕੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਖੜਿਆ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਲਾਲੇ ਤਨਵੀਰ ਕੰਬੋ ਦਾ ਵੀਰ ਲਾਲਾ ਸੰਗੀਰ ਕੰਬੋ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਜਨਤਾ 'ਚ ਘਰ ਦਵੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 6 ਭਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਗਾਲਬਨ 7 ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। 45 ਅੱਡੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਆ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰੋ। ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਦੇ دیਵਾਨੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਭਤੀਜਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਟੌਪ ਦੀਆਂ ਰੇਡਾਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਰਾਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਕਰਾਈ ਆ। ਲੋ ਜੀ ਲਾਲਾ ਬੈਦੁੱਲਾ ਕੰਬੋ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਸ਼ੇਰ ਸਾਡਾ ਵੱਡਾ ਵੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੁੰਡਾ ਕੰਬੋਵਾਂ ਦਾ ਬ੍ਰਾਂਡ, ਮੁੰਡਾ ਕੰਬੋਵਾਂ ਦਾ ਬ੍ਰਾਂਡ। ਜਦੋਂ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਕੌਡੀ ਵਿੱਚ ਸਟੈਂਡ ਰੇਡਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਘੈਂਟ ਘੈਂਟ। ਕਿਤੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਕਿਤੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇੰਗਲੈਂਡ। ਮੁੰਡਾ ਕੰਬੋਵਾਂ ਦਾ ਬ੍ਰਾਂਡ, ਇਹਦਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਇੰਗਲੈਂਡ। ਮੁੰਡਾ ਕੰਬੋਵਾਂ ਦਾ ਬ੍ਰਾਂਡ, ਮੁੰਡਾ ਕੰਬੋਵਾਂ ਦਾ ਬ੍ਰਾਂਡ। ਸੋ ਥੈਂਕਸ ਲਵ ਯੂ ਹੋ ਗਿਆ ਲਾਲਾ ਬੈਦੁੱਲਾ ਕੰਬੋ ਸ਼ੇਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੀ ਬਣੇ ਆ ਸ਼ਾਨ ਬਈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਲਾਲੇ ਬੈਦੁੱਲਾ ਕੰਬੋ ਦੀ ਖੇਡ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨਾ, ਜਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਕੋਈ ਹੱਥ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਓਏ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਦੋ ਜ਼ੋਰਦਾਰ। ਬੱਲੇ ਛਲਾਦਿਓ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਖੇ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚ ਰਵੋ। ਐ ਗੱਲਾਂ ਨਜ਼ਾਰੇ ਵੱਡੇ ਆ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰੋ। ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰਦਾ ਬਾਈ ਇਮਰਾਨ ਕਿ ਕੱਖਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਗਏ ਲੱਖਾਂ ਦੇ, ਚਹੇਤੇ ਬਣ ਗਏ ਬਾਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ। ਕੁੱਲੀਆਂ ਤੋਂ ਬਰੀਟੇ ਵਾਲਿਆ ਚਬਾਰਿਆਂ ਚ ਕਰਦਾ ਜਿਉਂਦੀ ਰਹਿ ਕਬੱਡੀਏ ਨਜ਼ਾਰਿਆਂ ਚ ਕਰਦਾ, ਜਿਉਂਦੀ ਰਹਿ ਕਬੱਡੀਏ ਨਜ਼ਾਰਿਆਂ ਚ ਕਰਦਾ। ਬਈ ਵੱਡਾ ਕਬੱਡੀ ਕੋਚ ਬਈ ਇਤਫਾਕ ਕਬੱਡੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਮੀਆਂ ਅਦੀਲ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਪੁੱਜਿਆ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ। ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਬਈ ਅਦਨਾਨ ਡੀਜੇ ਸਾਊਂਡ ਵਾਲਾ ਵਧੀਆ ਸਾਊਂਡ ਹੈ ਭਰਾ ਦੀ। ਸਾਊਂਡ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਆ ਪੁਣ ਪੁਣ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਉਂਦਾ ਏ ਸਵਾਦ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ। ਆਉਂਦੀ ਆ ਆਵਾਜ਼ ਪੁਣ ਪੁਣ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਉਂਦਾ ਏ ਸਵਾਦ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਸੁਣ ਕੇ। ਐਦਾਂ ਹੀ ਸਾਊਂਡ ਰੱਖੀ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਪੜਾਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਦੋਪਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਠਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਓਏ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ। ਫੇਰ 48 ਵਾਲੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੇਖੀ ਹਵਾ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਉਗੀਆਂ। ਤੇਰੀ ਸਾਊਂਡ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। 12 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ 21 ਤਰੀਕ ਹੋ ਗਈ ਆ, 2 ਦਿਨ ਦਾ ਗੈਪ ਪਿਆ ਸੀਗਾ। ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਤਫਾਕ ਕਬੱਡੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਵੱਡਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਕਬੱਡੀ ਕੋਚਾਂ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਾਈ ਮੈਂ ਲੈਂਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ 48 12 ਲਪਿੰਡ। ਲੋ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਤਾਰਫ ਵੀ ਕਰਾ ਦਵਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਸਲਾਮ ਤੈਨੂੰ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀਏ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਸਲਾਮ ਤੈਨੂੰ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀਏ ਨਹੀਂ, ਦੂਜਾ ਸਲਾਮ ਤੇਰੇ ਖਿਲਾੜੀਆਂ ਨੂੰ, ਤੀਜਾ ਸਲਾਮ ਮੇਰਾ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਨੂੰ, ਚੌਥਾ ਸਲਾਮ ਮੇਰਾ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀਰ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਵਾਂ ਸਲਾਮ ਮੇਰਾ ਖਿਲਾੜੀਆਂ ਦੇ ਗੁਰੂਆਂ ਮਾਪਿਆਂ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਛੇਵਾਂ ਸਲਾਮ ਮੇਰਾ ਆ ਕੋਚਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਸੱਤਵਾਂ ਸਲਾਮ ਮੇਰਾ ਚੰਨ ਤੇ ਸੂਰਜ ਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਸੱਤਾਂ ਸਲਾਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਸਲਾਮ ਮੇਰਾ ਬਾਈ ਅਸਲਮ ਆ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਰਸੂਲਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਬਾਈ ਮੁੰਨਾ ਰੰਧਾਵਾ ਕਬੱਡੀ ਕਮੈਂਟੇਟਰ। ਸੋ ਲੈਂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਚੱਕ ਨੰਬਰ 48 12 ਤਹਿਸੀਲ ਸੋਹਣੀ ਚੀਚਾ ਵਤਨੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੋਹਣਾ ਸਾਹੀਵਾਲ ਲੋਕੋ, ਮਜ਼ਹਬ ਸੋਹਣਾ ਸਲਾਮ ਲੋਕੋ। ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਤੋਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਰਹਿਨਮਾਈ, ਨਾਲੇ ਪੀਤੇ ਨੇ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਜਾਮ ਲੋਕੋ। ਖੇਡਾਂ ਖੇਡਣ ਦਾ ਸੀਗਾ ਸ਼ੌਕ ਸਾਨੂੰ, ਕਮੈਂਟਰੀ ਬਣੀ ਮੇਰੀ ਪਹਿਚਾਨ ਲੋਕੋ, ਕਮੈਂਟਰੀ ਬਣੀ ਮੇਰੀ ਪਹਿਚਾਨ ਲੋਕੋ। ਸੋ ਥੈਂਕਸ ਸਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਨਾ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦਾ। 400
84 ਪੱਕਾ ਖੂਹ ਹੈ ਐ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਤ ਦੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਰਾਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਅੱਜ ਬੱਦਲਵਾਰੀ ਹੈ ਅੱਜ ਤਾਰੇ ਵੀ ਥੋੜੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣੇ ਆ ਲਾਈਟਾਂ ਨੇ ਦਿਨ ਚੜਾਉਣੇ ਆ ਓਏ ਕਾਕੇ ਖਹਿਣਗੇ ਪੜਾਕੇ ਪੈਣਗੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੱਕੇ ਖੂਹ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲੈਣਗੇ ਆ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰੂਗਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਈ ਸਾਂਝਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਂਝ ਕਰਨੀਆਂ ਸਾਡੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਬੱਡੀ ਬੁਲਾਰੇ ਬਈ ਮਲਕ ਸਫਦਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਅੱਜ ਗੱਲਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਟਿਕਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰੋ ਟਿਕਾਣੇ ਲੱਗ ਜਾਣੀਆਂ ਸੋ ਮੇਰੀ ਰਿਕਵੈਸਟ ਆ ਬਈ ਟੀਮਾਂ ਅੱਗੇ ਸੋ ਰਿਕਵੈਸਟ ਆ ਟੀਮਾਂ ਅੱਗੇ ਭਰਾ ਬਣ ਕੇ ਸਾਡੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਬਈ ਰਾਣਾ ਮੁਹੰਮਦ ਅਸਲਮ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਈ ਚੌਧਰੀ ਸਹੀਲ ਇਕਬਾਲ ਬਈ ਮਦੀਨਾ ਸੈਂਟਰੀ ਸਟੋਰ ਵਾਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਫੀਕ ਸਾਹਿਬ ਬਈ ਚਾਚੂ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਈ ਰਾਣਾ ਮੁਹੰਮਦ ਫਰੂਕ ਸਾਹਿਬ ਰਾਣਾ ਹਰੂਨ ਅਕਬਰ ਸਾਹਿਬ ਬਈ ਸਾਰੇ ਜ਼ੇਰੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦੀ 76 ਛਾਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਰ ਜੋਬਨ ਤੇ ਮੇਲਾ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 76 ਛਾਵੇਂ ਬਈ राणा जवेद साहब भाई चौधरी अदनान साहब राणा आफ्ताब साहब राणा बाबर चिकन शाप वाले भाई राणा चांद साहब उन्होंने नाल भाई राणा मनीर टेलर साहब वड्डे टेलर जिन्हां दी सलाई दी तूती लैंदे पंजाब पाकिस्तान च बोलदी है ऐसे पिंड विच कहंदे वड्डियां सलाइयां करदे सिंगल सलाई 1000 ते डबल सलाई कहंदे 300 होर पा लो 1300 दे लगभग ते जे बटन होर लवा लईए 100 होर पा जांदा है जे पहुंचा च फंक्शन या करा लईए 150 होर पा जांदा है ते जे थोड़ा जिहा गले ते कढ़ाई जी करा लईए फिर कहंदे 1800 पा जांदा है ते 1800 ओही पवा सकदा जेदी जेब दे विच डॉलर की ख्याल है साडा भरा बई राणा मनीर टेलर उस भरा दे वड्डे संजोग है राणा हमजा राणा सैफ बई राणा साजिद उर्फ साजी साहब राणा सरवर साडा भरा राणा शान साहब राणा वही साहब बई अमैर साडा वीर बई महरी वीर मोहम्मद रियाज राणा आतिफ साहब बई राणा अमैर साहब राणा मुबीन साहब बई सारे भरावां दा बई वड्डा संजोग है बई साडा भरा बई चोरी सामा गुज्जर राणा अमैर बई अल मरूफ मैरी इटली वाला वड्डे संजोग है इटली विच लाइव जुड़िया भाई इमरान लाइव जुड़िया होया इटली विच साडा भरा मैर भाई चाचू बालू साहब नईम साहब भाई चोरी निसार मलक साहब बारी मलक साहब भाई मलक फैजल साहब मलक इरफान साहब राणा रियाज साहब भाई राणा यूसुफ साहब भाई BBQ वाले भाई बर्गर शवारमे वाले हाय वड्डियां चस्सां भाई इन्हां सारे भरावां दियां वड्डा धन्नवाद है इत्तफाक कबड्डी कमेटी उन्हां दी 76 छावें सत्कार ते प्यार है ते साडा भरा भाई मोइन गुजर कौंसल साहब भाई अफसल साडा भरा फौजी मशूक साहब इन्हां सारे वीरां दा असीं पूरे गांव दा धन्नवाद करदे ते भाई इन्हां ने इत्तफाक कबड्डी कमेटी दे नाल मोढे नाल मोढा जोड़ के अज 483 दी धरती पक्के खूह दी धरती ते रौनकां कहंदे मेले बहारां ऐ सजाए होए है भाई साडा जेहड़े चीफ गेस्ट है राणा इशफाक साहब भाई राणा अल्लाह रखा साहब ऑफ दुबई वाले भाई राणा आमर साडा भरा भाई फयाज साहब ऑफ दुबई राणा वसीम भाई राणा नदीम भाई MPA साहब राणा सलीम साहब भाई SHO साहब राणा अमैर अल मरूफ मैरी इटली वाला भाई उन्हां दे नाल आई राणा नईम नंबरदार राणा इखलाक नंबरदार राणा मुबशर डॉक्टर साहब राणा तारक नंबरदार राणा आमर भाई 484 वाले सारे भरावां दा असीं धन्नवाद करदे साडे फुल्ला वर्गे परौणे होणगे राणा आमर भाई सब इंस्पैक्टर राणा शफीक भाई मदीना आयर स्टोर वाले राणा सैफ साहब राणा वसीम वर्ल्ड रुस्तम अली भाई उस्तादां दे उस्ताद भाई उस्ताद राशिद मौला सत्याल पाकिस्तान आर्मी वड्डे कबड्डी कोच जिन्हां ने कहंदे आ इलाके विच जदों कहंदे कबड्डी दा नाम ओए दूर दूर जिक्र नहीं सीगा जिन्हां बब्बर शेरां दे मुंडे माड़े घरां दे मुंडे कहंदे कबड्डी वास्ते लाए ते जिन्हां ने कहंदे ग्राउंड तैयार कीते उस्ताद राशिद मौला सत्याल पाकिस्तान आर्मी इत्तफाक कबड्डी कमेटी
कमेटी तहसील समुंदरी का जेर एहतमाम भाई चौधरी अतीक शाहद गुज्जर उस्ताद यासर जाट साहब खावर बाट साहब उस्ताद तारा गुज्जर साहब लाला बैदुल्ला कंबो साहब भाई लाला तनवीर कंबो साहब बाबा रमजान जाना साहब सारे वीरों का असीं धन्नवाद करदे सत्कार ते प्यार साडा भरा भाई नदीम इंटरनेशनल कबड्डी चैनल वाले भाई कबड्डी दा इश्क उन्हां भरावां दा भी धन्नवाद भाई नदीम साहब। लो जी साडे सबई दे विच बैठे साडे आउट ऑफ कंट्रियां हाल मकीम बाहर दे मुल्क कोई इटली विच बैठा है कोई कहंदे दुबई विच बैठा है कोई यूरोप दी कंट्रियां विच बैठा है कोई कहंदे अरब मुमालिक दे विच परदेस दे घरां नूं छड्ड के साडे भाई अज इत्तफाक कबड्डी कमेटी तहसील समुंदरी दा जेर एहतमाम 483 पक्के खूह दी धरती दे ओए जिन्हां ने सत्कार कहंदे भेजिया ओए प्यार बख्शिया मेरे मित्रो साडा भरा भाई नंबरदार खालक साहब राणा उमैर साहब राणा नदीम साहब राणा चांद साहब राणा आमर दुबई वाला लै भी दुबई वालिया कि भुख लगन ते रोटी दी बुढ़ी उमरे सोटी दी ठंड विच टोपी ते कोटी दी सजना लोड़ ते पैंदी है पानी नू पतना दी परदेसी नू वतना दी सजना लोड़ ते पैंदी है ओए प्यास लगन दे पानी दी दुध चो मक्खण कढण लई मधानी दी ओ सजना लोड़ ते पैंदी है पानी नू पतना दी परदेसी नू वतना दी सजना लोड़ ते पैंदी है। लै बई कबड्डी दे शिकालिया स्पोर्ट्स नवां लाहौर वालिया बई फैसल साहब किसे नू छड्डण लई बहाने दी ओए मारन लई ताने दी ते नापण लई पैमाने दी सजना लोड़ ते पैंदी है पानी नू पतना दी परदेसी नू वतना दी सजना लोड़ ते पैंदी है। राणा आमर दुबई वाला प्यार भाई उस्ताद राशिद मौला सत्याल पाकिस्तान आर्मी का बड़ा कबड्डी कोच जिन्हें ऐसे इलाके के मुंडियां नूं कहंदे कोई कबड्डी सिखाई भी है खड़ाई भी है ते पूरे दुनिया पाकिस्तान दे विच कहंदे धन साहब राणा मोहसिन साहब राणा दिलशाद साहब साडे बुजुर्ग सत्याल साहब सॉरी सत्याल दिलशाद साहब तुहाडी नजर कि बड़िया बुजुर्गों का साया रहे सिर से
कि बड़िया बुजुर्गों का साया रवे सिर से रब के सदा दुआ करिए राजे खिले जग भावे सारा रुस जे बुजुर्गों कदे ना नाराज करिए बुजुर्गों कदे ना नाराज करिए कि प्यो दा दबका सदा नहीं रहना होर किसी ने तेनू पुत नहीं कहना बहुते दा यारी चंगी नहीं रहनी वो बापू की जगह किसी होर नहीं रहनी जिउंदे जी रब वर्गा सहारा बापू नहीं मिलना दोबारा जिउंदे जी रब वर्गा सहारा बापू नहीं मिलना दोबारा कि मैं मां नू कल्ली छड्ड नहीं सकदा उंज तां मेरे विच लख बरीकियां ने सोहणे रब ने फड़ ली बाह मेरी मां ने दुआवां कीतियां ने बुजुर्गो मेरी मां ने दुआवां कीतियां ने कि भाई भाइयां दा दर्द वडाउंदे भाई भाइयां दा दर्द वडाउंदे भाई भाइयां दियां बाहां बाप सिरां दे ताज मुहम्मद मावां ठंडियां छावां सो थैंक्स करदे सारे वीरां दा साडे भाई कबड्डी दा इश्क भाई नदीम साहब स्पोर्ट्स नवा लाहौर भाई इमरान साहब भाई साडा फैसल वीर वो भी भरा कदे पुज्जिया वर्ल्ड टीवी वाले कबड्डी टीवी वाले सॉरी यार कबड्डी टीवी वाले भाई फैसल साहब साडे कैमरामैन लाइव कवरेज इन्हां भरावां दा दिलों धन्नवाद है जिन्हां ने पेजां राही कहंदे पूरी दुनिया में कबड्डी कहंदे झंडे झूलदी है हवा नाल गल्लां करदी है फिर कहंदे गल बनदी मेरे मित्रो फिर गल बनदी है भाई फैसल वीर भी कहंदे भाई इमरान ਵੱਡੇ ਸਨਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਐ ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬਈ ਅਸਲਮ ਗੱਲ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਐ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਟਿਕਾਣੇ ਲੱਗਦੀਆਂ आओ आगे कहते बड़े कबड्डी दियां कंधा भाई हाफिज फरियाद तारी साहब लाला बैदुल्ला कंबोज शेरे पंजाब जी टीम इंटर ग्रुप भरा बन के सो बराए मेहरबानी हाथ बन के बेनती है वीरे बिना दूरी तो टीम इंटर करो हाफिज फरियाद तारी साहब टी शर्टा पिंडिया तो पासे करके सोहणियां निकरां करके आजो बिच मैदान दे आजो बिच मैदान दे टी शर्टा पिंडिया तो पासे कर लो सो बराए मेहरबानी ग्राउंड क्लियर करो बच्चे मान के अच्छे दाग तो अच्छे होते हैं बोनस करे आपकी सफाई इधर आओ नो जी भाजी तैनू होवो जरा राती कहंदे भंगड़े पवा गया केकेसी कबड्डी कप कहंदे राती आके कहंदे भंगड़े पवा गया साडे भाई मेन स्पॉन्सर भाई चोरी मुजाहिद अली साडा भरा गुलाम मुस्तफा साहब महान कबड्डी प्रमोटर वन मैन आर्मी जिन्हां ने कहंदे साडे वीर भाई 4 कैमरामैन उन्हां ने कहंदे संजोग साझा कीता ते कमेंटेटरां दे नाल कहंदे वड्डी मुहब्बत कहंदे भाई उन्हां ने साझी कीती ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਬਈ ਜਿਉਂਦੀ ਰਵੇ ਕਬੱਡੀ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਵਸਦੇ ਰਵੇ ਕਬੱਡੀ ਬਈ ਫੈਸਲ ਤੇ ਵਸਦੇ ਰਹਿਣ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਬੱਡੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਬਈ ਸਾਡੇ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸਾਡੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਭਰਾਵੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਯੋਗ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਸੋ ਥੈਂਕਸ ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤਾਮਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਨਾਂ ਲਿਆ ਕਰੋ ਇਹ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਸਾਡੇ ਬੈਠੇ ਆ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਵੱਡੇ ਪਿਆਰ ਸੋ ਥੈਂਕ ਸਹੀ ਬਣ ਗਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿਓ सो सारे वीर अगे बेनती है वीरे ग्राउंड क्लियर कर दो बड़े मेहरबानी चार 483 पक्का अड्डा सफर चौक दी धरती ऐ नजारे बड़े बराए मेहरबानी ग्राउंड क्लियर कर दो भरा बन के हथ बन के बेनती है सो सिर मथे तुहाडे वीरे सुन ली आवाज आओ साडा बराबर राणा आसफ 496 दी धरती ऐ मामू कांजण दे लागे पिंड है कि पिंडा पिछों पिंड सुनीदा इधर आ भाई राणा आसफ जेदे पिंड लगदा 30 तरीक नूं रौनकां
हेलो भाई कबड्डी देश काल भाई नदीम भाई इमरान कैमरे फोकस करियो कि चलो सजना चलिए कि चलो सजना चलिए पाला तू गेर गड्डी दा ओए साडे यार फेर करा रहे ने 496 दी धरती ते कप कबड्डी दा ओ 496 दी धरती ते कप कबड्डी दा ले भी सजनो बेलियो मित्रो वड्डे कबड्डी कप दा सदा नोट करो भरा बन के इत्तफाक कबड्डी कमेटी तहसील समुंदरी दे जेर एहतमाम 496 दी धरती ते राणे आसफ दे पिंड 30 तरीक नूं कहंदे ओए वड्डियां रौनकां लगणियां सारे वीरे बई जरूर पहुंचियो आपां भी पहुंचांगे काके खैणगे पड़ाके पैणगे ते उस्ताद राशिद मौला सत्याल साहब प्लेयरां नाल नोट सांझे करनगे गल्लां वड्डियां हो जाणियां मेरे मित्रो ऐ कदे गल्लां टका के टकाने सो थैंक्स 30 तरीक 496 बई मामू कांजण दे इर्द गिर्द ते अड्डे जफर दे विच पिंड है बई राणे आसफ दा कहंदे भाई न्याणिओ एक गल है मैं जिथे जाना ना आ न्याणे मेरे नाल बहुत क्यों मैं न्याणे नाल बहुत प्यार करदा न्याणे मेरे भी 2 न्याणे आ मैं उन्हां नाल भी बहुत प्यार करदा भाई राणा साफर साहब भाई 483 वाले राणा राणा दिलशाद साहब भाई बिस्मिल्लाह सेंटरी स्टोर वाले भाई 203 भाई साडा भरा भाई राणा साबर साहब 483 राणा दिलशाद भाई बिस्मिल्लाह सेंटरी स्टोर भाई 203 उन्हां दे वड्डे संजोग आ वड्डा प्यार है सो थैंक्स सारे वीरां दा भाई उस्ताद जी हाफिज फरियाद तारी साहब लाला बैदुल्ला कंबोज शेरे पंजाब साहब सो बड़ाई मेहरबानी टीम लेके आओ जी टीम ग्राउंड दे विच शो करो बड़ाई मेहरबानी इधर साडा भरा ढोली बादशाह आया होया है जिहदे वड्डे प्यार है कि थाली कदे नहीं ढोल दी बाज कढ़दी जिन्ना मर्जी तू खड़का के वेख ली पोडो बिरानी आइसक्रीम जमदी जिन्ना मर्जी कच्चा दुध जमा के वेख ली असली सुरमानी अख दा नुकसान करदा सुबह शाम तू पा के वेख ली सुबह शाम तू पा के वेख ली ढोली बादशाह अपना दुख ते अपना हुंदा भावां लाई वाले दा उपर पा के वेख ली अपना दुख ते अपना हुंदा ढोली बादशाह भावां लाई वाले दा उपर पा के वेख ली आ 483 पक्के खूह दी धरती है ओए लैंदा पंजाब पाकिस्तान ओए हाय उस्ताद जी भाई इत्तफाक कबड्डी कमेटी दे मैं जिन्ने भी मेंबर आ सारे अगे मैं रिक्वेस्ट करदा मेहरबानी करो भाई हाफिज फरियाद तारी साहब लाला बैदुल्ला कंबोज शेरे पंजाब साहब भाई चोरी अतीक शाह गुजर साहब लाला तनवीर कंबोज साहब भाई चोरी लाला असा यासर जट साहब भाई महान कबड्डी खिलाड़ी साहब का कबड्डी प्लेयर साडा भाई महान टिकटॉकर स्टार भाई कबड्डी दी कंध साडा भरा भाई वसीम राजा लाले बैदुल्ला कंबोदियां सजियां खपियां बावा कबड्डी दा सनियारा कहंदे ओए वसीम राजा पुजया होया ओए कौन आ गया लैंदे पंजाब वाला वसीम राजा आ गया कि मेरी खुल की पटक देनी आखे नी गली दे विच कौन लंघिया उंज लंघदा लख जहान इथों लख नहीं गली दे विच कौन लंघिया लंघिया वसीम राजा अज सब नालों वख नहीं अज लंघिया कहंदे उस्ताद राशिद मौला सत्याल सब नालों वख नहीं इत्तफाक कबड्डी कमेटी दी कंध वड्डे मान सन्मान मेरे मित्रों पग्गां ना होए सीगे क्यों उस्ताद जी पग्गां ना सन्मान के मान सम्मान कीता गया गभरू दा के मान सम्मान कीता गया गभरू दा के मान सम्मान आया गभरू अगे चीर के भीड़ां नूं आया गभरू अगे चीर के भीड़ां नूं ਕੰਨ ਬੰਦ ਰੱਖੇ ਭੌਂਕਦੀਆਂ ਕਤੀੜਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੀ ਆਖੂ ਔ ਕੀ ਆਖੂ ਇਹ ਖਿਆਲ ਤਾਂ ਛੜਤਾ ਚੋਪਰ ਨੇ ਓਏ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਦੀ ਹਿੱਕ ਤੇ ਝੰਡਾ ਗੜਤਾ ਚੋਪਰ ਨੇ ਇਹ ਕੀ ਆਖੂ ਔ ਕੀ ਆਖੂ ਇਹ ਖਿਆਲ ਤਾਂ ਛੜਤਾ ਚੋਪਰ ਨੇ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਦੀ ਹਿੱਕ ਤੇ ਝੰਡਾ ਗੜਤਾ ਚੋਪਰ ਨੇ ਬਈ ਆਜੋ ਬਰਾਏ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਭਰਾ ਬਣ ਕੇ ਆਜੋ ਯਾਰ ਪੱਕੇ ਖੂਹ ਵਾਲਿਓ ਬਾਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਦਾਂ ਲਈ ਫਿਰਦੇ जिवें 14 अगस्त अज ही आ हजे अगस्त बहुत दूर आ
ਲੈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਮੁਹੰਮਦ ਆਮਰ ਦੁਬਈ ਵਾਲਾ बड़ी दुख की खबर है, बड़ा अफसोस होया कहते साडी 483 पक्के खुद की धरती की टूर्नामेंट कमेटी के नाल कहते वड्डियां मुहब्बतां बई मोहम्मद शफीक अल मरूफ भोला कहते बाई दा कहते एक्सीडेंट हो गया कहते थोड़ा जिहा हिमस्ट्रिंग हो गई, इंजरी आ गई उस भरा नूं, उस बड़े वीर नूं मोहम्मद शफीक अल मरूफ भोला साडा भरा बई साडा भरा कहते साडा वीर राणा आमर दुबई वाला ओदा कहते वीर है। लै भी आमर भाई जी कि भाई भाइयों का दर्द वंडाउंदे भरा लो फरमाइश आई है, मैसेज आया भाई इमरान भी भाइयों वास्ते दोबारा शेयर किया जाए भाई साडा भरा कहते मोहम्मद शफीक कहते भाई एक्सीडेंट हो गया, कोई थोड़ियां सट्टां आ गईयां, असीं दुआ करदे अल्लाह पाक जल्द तो जल्द भाई सेहत याबी करे, ऐसे ग्राउंडां दे विच माशाअल्लाह रौनक बख्शे साडा भरा भाई मोहम्मद शफीक अल मरूफ भोला राणा आमर दुबई वाला दा वीर कि भाई भाइयों का दर्द वडाउंदे भाई भाइयों दियां बावां बाप सिरां दे ताज मोहम्मद मावां ठंडियां छावां सो लव यू हो गया भाई आमर दुबई वालिया तेरे वीर नूं अल्लाह पाक चढ़दी कला च रखे। ओए किसे भरा नूं किसे वीर दा कोई वाला विंगा होवे साडी तां सोहणे रब अगे यही दुआ वा रब्बा सोहणिया जिद्दां हसदे आए हो ये सारे वीर इदां हसदे जाण क्योंकि भैणां नूं भरावां दी लोड़ है, भाइयां नूं भाइयां दी लोड़ है, बापू नूं भी अपने पुत्तां दी लोड़ है, मावां नूं पुत्तां दी लोड़ है ते इन्हां वीरां नाल इन्हां बब्बर शेरां नाल इन्हां नाल ही घर सजदे आ, इन्हां नाल ही दुनिया सजदी है। लेकिन रब दे फैसले अटल हुंदे आ, लेकिन रब दे फैसले मन्ने जांदे आ। सो सारे वीरां दा बई मैं धन्नवाद करदा पक्के खूह दी धरती वालियां दा। सो मेरी एक रिक्वेस्ट आ वीरे आजो वीर बन के टाइम जड़ा गुजरदा जा रहा मेहरबानी करो अपना टिक टक समा बीतदा घड़ी दा बुजुर्गो 60 सेकंडा बाद 1 मिनट हो जाता, 1 मिनट बाद 2 मिनट, 2 मिनट तो बाद तिन्नां नूं गुणा करिए दोवां नाल 5 हो जाते, 5 नूं 5 ना करिए कहंदे 10 हो जाते, 10 नूं कहंदे 20 ना करिए 30 हो जाते, 30 जमा 30 60 होंदे आ, 60 मिनटां दा कहंदे घंटा हुंदा है ते ऐदां कहंदे घंटा बीतदा रात आ जांदी है, रात चलदियां कहंदे दिन आ जांदा है, ऐदां चलो चली दा मकाम है। ये सारा कहंदे निजाम सोहणे रब दा चलाया होया। सो रिक्वेस्ट है मेरी टीम अगे बराए मेहरबानी करो आजो वीर बन के साडे भाई जेरे सरपरस्ती वाला भाई जिन्हां दी छत्तर छावें कहंदे कबड्डी अज कहंदे हवा नाल गल्लां करदी फिरदी है पक्के खूह दी धरती ते राणा असलम साहब भाई साडा भरा भाई सहेल इकबाल भाई मदीना सेंटर स्टोर वाले राणा वकास अकबर साहब मोहम्मद शफीक तेरे बापू जान कौन है मोहम्मद शफीक अल मरूफ भोला जिन्हें कहते प्यार ते सत्कार वंडिया आगे 4G वाले वे लाले आ गए आ गया लाला बादला कंबोजी शेरे पंजाब जी ताडे इलाके दी आज सनखड़ी हस्ती आ गई है 4G कबड्डी ये भाई इन्हां दे छत्तर छावें कहंदे लाइव चलेगा आए हुए भाई राणा वसीम साहब राणा नदीम साहब भाई MPA साहब ते राणा सलीम SHO साहब राणा अमैर इटली वाला भाई इन्हां भरावां दा धन्नवाद करदे भाई राणा वसीम साहब आए हुए राणा वसीम साहब आने वाले ठीक हो गया राणा नदीम साहब MPA साहब राणा सलीम साहब SHO जिन्हां दे अज माशाअल्लाह आजो यार भरा बन के बराए मेहरबानी उस्ताद हाफिज तारी साहब फरियाद तारी साहब बराए मेहरबानी करो जी लाला बैदुल्ला कंबोज शेरे पंजाब जी भाई बाबा फुल्ला वाला बाबे फुल्ला वाले अज कौन परौने आए ने फुल खिड़ गए ने सूहे अज कौन परौने आए ने फुल खिड़ गए ने सूहे टीम ग्राउंड दे विच कहंदे इन होण नूं फिरदी है भाई कहंदे हाफिज फरियाद तारी साहब वड्डा कबड्डी क्लब लाला बैदुल्ला कंबोज शेरे पंजाब उन्हां दी टीम कहंदे अज देखो बल्ले बल्ले करवाऊगी केड़ा छड़ देने
ਬਈ ਲਾਲਾ ਤਨਵੀਰ ਕੰਬੋ ਸਾਹਿਬ ਲਾਲਾ ਸਗੀਰ ਕੰਬੋ ਦੇ ਵੀਰ ਬਈ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਵੱਡੇ ਪਿਆਰ ਲਾਲਾ ਬੈਦੁੱਲਾ ਕੰਬੋ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਵੀਰ ਜਿਹਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਵੱਡਾ ਵੀਰ ਬਈ ਬਾਪ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬਈ ਸਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਅਮਾਨਤ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦਾ ਬਣੇ ਹਾਰ ਤੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਸਾਬਕਾ ਕਬੱਡੀ ਖਿਲਾੜੀ ਬਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਹਾ ਮਨਵਾਇਆ ਬਈ ਜੀ ਆਨੂੰ ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਤਿਕਾਰ ਉਸਤਾਦ ਅਮਾਨਤ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦਾ ਬਣੇ ਹਾਰ ਤੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਭਾਈ ਅਸਲਮ ਕੋ ਪੈਨਸਲ ਭਾਈ ਅਸਲਮ ਨਹੀਂ ਮੇਕੋ ਇਹ ਲੱਗ हाँ चाहिए होगा देखो नाला मार मेरा नंबर नहीं पता लो जी उस्तादां दे उस्ताद उस्ताद हाफिज फरियाद अतारी साहब जेड़े टीम लेके पुज के मेरे मित्रों ओए ताड़ियां बारे की ख्याल आ ओए ताड़ियां बारे की ख्याल आ अज बल्ले बल्ले हो गई मित्रा अज ते कहंदे उस्ताद हाफिज फरियाद अतारी साहब चेचे तौर ते बड़ी क्लब सब तो अगे मेरा वीर राणा चनेद ओदे नाल नाल फरफान जट ओदे नाल नाल बई बाबर बाजवा शबाज गुजर छानी गुजर छानी घोड़ा अवैस गुजर वे टीम आ गई कहंदे हाय ओ मेरा रब्बा उस्ताद हाफिज फरियाद अतारी दी सोहनी सैट बच्चे जिन्ने भी साडे पिंड दे थल्ले आ जाओ यार बच्चे स्टेज तो थल्ले आओ बड़े मेहरबानी करो यार बड़े मेहरबानी भरा बन के थल्ले आओ सारे वीर बड़े मेहरबानी जिन्ने बाहर मेहमान आए नबी साडे ऑफिशियल चैनल बई आसफ सरोया साहब बई फजल हक गुजर इंटरनेशनल रेफरी उन्हां दा चेला लो जी किट्टा कहंदे इत्तेफाक कबड्डी कमेटी दी तरफों कहंदे रेफरियां नूं किट्टा बई अज कहंदे अज ते वड्डे संजोग वड्डी कहंदे वेलकम कीता गया कहंदे अज वड्डे वड्डे हारां दे नाल वड्डे प्यार इंटरनेशनल राणा इकराम साहब उन्हां दे नाल नाल कहंदे 483 पक्के खूह दी धरती बई वड्डियां मुहब्बतां साजी राणा इकराम दियां ते आसफ सरोया साहब बई फजल हक गुजर इंटरनेशनल रेफरी साहब उन्हां दे बब्बर शेर कहंदे शागिर्द अज कहते उस्तादां दे उस्ताद हाफिज फरियाद अतारी साहब साडे ग्राउंड दी बने शानदार अज देखो मेरे मित्रों पक्के खूह दी धरती ते शानी वर्गे कहंदे झोटे मल कहंदे खैणगे आ दुनिया पप्पा भर होई फिरदी है ओए गल्लां वड्डियां हो जाणियां मेरे मित्रों भाजी भाई असलम किधर गया भाई असलम गल सुनियो उस्ताद इमरान आया बराए मेहरबानी दूसरी टीम भाई भरा बन के आ जाओ वीर बन के टीम एक ग्राउंड दे विच इन होई फिरदी सो मेहरबानी लाला बैदुल्ला कंबो शेरे पंजाब पाकिस्तान दी जिंद जान बई जिन्हां ने अपने टाइम दे विच कहंदे ओ चढ़दे पंजाब ते जाके वर्ल्ड कपां दे विच कहंदे बई कहंदे दुसर कबड्डियां पाईयां होईयां लाला बैदुल्ला कंबो बई कहंदे लाले तनवीर कंबो दा वीर बई 45 अड्डा समुंदरी गोजरे दा इलाका मेरे मित्रों लाला बैदुल्ला कंबो जिन्हां नु कहंदे कंबो बरादरी मैनू गल चेते आ गई बई उस्ताद मक्खन वाली महान कबड्डी कमेटर चढ़दे पंजाब वाला
ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਮੱਖਣ ਵਾਲੀ ਮਹਾਨ ਕਬੱਡੀ ਕਮੈਂਟਰ ਬਈ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਾ। ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਟੀਮ ਕਹਿੰਦੇ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਖੇਡਣ ਗਈ ਸੀ ਨਾ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਈ ਇਮਰਾਨ, ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਆਖਿਆ ਸੀ ਬਈ ਅਸੀਂ ਲਾਲੇ ਬੈਦੁੱਲਾ ਕੰਬੋ ਦਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ, ਅਗਰ ਕਾਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰੇ ਵਾਲੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਾਲੇ ਬੈਦੁੱਲਾ ਕੰਬੋ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਬੋ ਬਰਾਦਰੀ ਕੰਬੋ ਫੈਮਿਲੀ ਬਈ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ ਅਸੀਂ ਵੱਡਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ। ਅੱਜ ਉਹ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਪੁੱਜਿਆ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਫਿਰ ਤਾੜੀਆਂ ਗੂੰਜਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਬਿਨਾਂ ਢੋਲ ਤੋਂ ਭੰਗੜੇ ਪੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਬਿਨਾਂ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਅੱਗ ਨਿਕਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਫੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲਾਂ ਟਿਕਾਣੇ ਲੱਗਦੀਆਂ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰੋ। भाई चूने वाला भरा जे इस बंदे दी चूने ते ड्यूटी है, वीर बन के कली वाले वीर अगे बेनती है भाई कली ला दी जावे। भाई इमरान मेरी बेनती है कली वाले वीर अगे लावे बरीक बरीक, जे भारी लाती ते लैन खराब हो जू, जे उथे पा दईए फुल सुक जांदे। ओए कली कहंदे ग्राउंड दा हार ते शंगार आ, कली ना बूटे सजदे, कली ना फुल बूटे पैंदे, कली कहंदे घरां नूं शंगार दी, कली ग्राउंड दा हार ते शंगार है। कली कली तो कई काम ले जांदे आ बराने कराम साहब, कली तो कई काम ले जांदे, कली ते कली आ एक कली तो गल चिते आ गई। आओ टीम आ गई लाला बैदुल्ला कंबो शेरे पंजाब, टीम लेके आ रहा भाई वड्डी टीम खेड कबड्डी दे नहीं ओ राजा वसीम, राजा वसीम कहंदे वड्डियां मुहब्बतां हाय अली हसन गुजर भाई ग्राउंड चा राजा वसीम साहब भाई ओदे नाल भाई लाला बैदुल्ला कंबो शेरे पंजाब, ओदे नाल कहंदे पूरा गुजर। आज कहंदे देखो जरा ओए केदी टीम आ गई, टीम भी कहंदे लाले बैदुल्ला कंबो दी टीम भुक्की वाला दा मेला खेडण वास्ते आ गया शेरे पंजाब। और ताड़ियां मारे की ख्याल हाय ओ मेरे रब्बा आ गया कहंदे सब तो अगे छोटा हीरा, ओदे नाल नाल टाइगर वीर दानश जट उमर कंबो साहब समीर वीर, ओदे नाल नाल नोमी कंबो साहब अनीस गुजर कौडू गुजर छाता रैद शकीला जट आदल संधू छाता रैद साहब आ गए कहंदे लाले बैदुल्ला कंबो दे हीरो। लै भी पक्के खूह वालिओ लो जी लाला बैदुल्ला कंबो साहब जी आनु साह जी एक मिनट सिर्फ सानू देना बराए मेहरबानी। मेरे जेड़े ख्वाब सीगे लगदा सोना रब हौली हौली पूरे कर रहा है। जो मैं कबड्डी की कमेंटरी शुरू की सी ना बड़े वीर मैं कैसे लगता मेरे तो यह काम चलना नहीं, लेकिन मैनू प्यार दिता इत्तेफाक कबड्डी कमेटी वालियां ने। लो जी सुराया साहब तुसी इधर आओ भाई, तुसी ते साइड ते हो ना। राणा इकराम साहब इंटरनेशनल रेफरी सर जी इत्थे आओ जरा सीधे हो कैमरे के सामने। लो जी इत्तेफाक कबड्डी कमेटी दी तरफों भाई हाजी स्पोर्ट्स भाई उन्हां दी तरफों कहंदे भाई लाला बैदुल्ला कंबो अपने हत्थां मुबारकां दे नाल भाई नाल नाल कहंदे उस्ताद राशिद मौला सत्याल साहब साडे रेफरीआं नूं कहंदे खादम भाई खादम कमांडो साहब इन्हां सारे वीरां दा प्यार भाई लाला तनवीर कंबो साहब राजा वसीम साहब आओ जी राणा इकराम साहब तुसी भी एक बारी यार ताड़ी बारे कोई ख्याल आ यार लेंदे पंजाब वालों ताड़ियां ना ग्राउंड गूंजना चाहिदा भाई वसीम राजा वसीम साहब जिन्हां दे टिकटॉक ते फुल चढ़ाई है
शुक्रिया मेहरबानी भाई इत्तेफाक कबड्डी कमेटी तहसील समंदरी हाजी स्पोर्ट्स वाले भाई साडे ऑफिशियल पैनलां नूं कहंदे भाई लाले तनवीर कंबो वास्ते भी है महान कबड्डी खिलाड़ी लाले अबैदुल्ला कंबो दा बड़ा वीर लाले सगीर दा भाई लाला अबैदुल्ला जी तुहाडे भरा नूं लापक जनता जी कर देवे ओदी नज़र इंशाअल्लाह मैं तुहानूं शेर भी सुना के जाऊंगा लगदा तुहाडा लखते जिगर है की नाम बोलते अब्बास मोहम्मद अमाज भाई लाला अमाज अपने टाइम दे विच कराऊगा बल्ले बल्ले लो जी लाला तनवीर कंबो नूं अज वड्डे वीर नूं छोटे वीर दे हत्थों मान ते सन्मान एक बारी दोवां वीरां वास्ते ताड़ियां मार दो यार उस्ताद राशिद मौले वास्ते भी वड्डियां ताड़ियां उस्ताद जी सारे उस्तादां दा असीं धन्नवाद करदे माज इधर आ यार उस्ताद जी इधर आयो शेरे पंजाबी आवाज इधर आ भाजी बुजुर्गो माड़ा या साइड ते होयो इधर आओ जी उस्ताद मोहतरम सॉरी उस्ताद जी साबका कबड्डी लेजेंड कबड्डी खिलाड़ी भी उस्तादां दे उस्ताद अज भी लाले अबैदुल्ला कंबो दा कहंदे लखते जिगर माज कंबो दी नजर शेर माज के बापू भी करूगा मान पुत ते बापू भी करूगा मान पुत ते दिल चंदरे नूं चैन आऊगा हजे पैर रखिया पहला पौड़ी ते हौली हौली माज कंबो दा भी टाइम आऊगा हौली हौली माज कंबो दा भी टाइम आऊगा इस बच्चे वास्ते ताड़ियां मार दो जोरदार यार मैं पहले आख्या सी उस्ताद जी हजे उस्तादां दे बच्चे बहुत छोटे है ते देख लो तुहाडे बच्चों वास्ते किन्नी जद्दोजहद करते हैं ये उस्तादां नूं भाई साडा सलूट आ साडा सदकार आ बुजुर्गो साडा सदकार आ भाई साडे फुल्लर के प्रोणे भैया बच्चे स्टेज खाली कर दो बराए मेहरबानी बच्चे स्टेज खाली कर दो भाई मेहरबानी करो साडे फुल्लर के प्रोणे भाई राणा आमर 484 साहब इंस्पेक्टर साहब जी एंड मोस्ट वेलकम खुलियां बाहां खेड़े मथे अज कौन प्रोणे आए ने फुल खिड़ गए ने सूहे अज कौन प्रोणे आए ने अज कौन प्रोणे आए ने अज जी एन मोस्ट वेलकम भाई राणा आमर 484 साहब इंस्पेक्टर साहब जिन्हां दे 76 छावें अज साडे बच्चे खुले दिल नाल असी भी बेखौफ होके तुरे फिरदे हैं अज कहंदे राणा आमर 484 साहब इंस्पेक्टर जी एन मोस्ट वेलकम खुलियां बाहां खेड़े मथे ओए ताड़ियां बारे की ख्याल भाई असलम गल सुनियो भाई असलम गल सुनियो माड़ी जी भाई असलम भाई राणा आमर 484 वाले शुक्रिया मेहरबानी हाय हाय साडा भाई राणा आमर 484 साहब इंस्पेक्टर भाई ट्रैफिक पुलिस वाले शुक्रिया मेहरबानी भाई साडे ग्राउंड दा बने ते हार ते शंगार जी एन मोस्ट वेलकम असि सारे भरावां दा धन्नवाद करदे वीरे आ स्टेज क्लियर कराओ ना बच्चो 83 वाले तुसी ते थल्ले आओ ना यार सारे तुसी केड़ी बोली समझदे मैं ओही बोल देना पछतो समझने फिर तुसी कहना पछतो सानू नहीं आउंदी हाय भाई डॉक्टर मुबशर साहब उन्हां दे नाल हाय भाई साडा भाई साडा भरा चौधरी मनीर साहब साडे चीफ गेस्ट जिन्ने भी भाई उस्तादां दे उस्ताद भाई इत्तेफाक कबड्डी कमेटी दे हेड कोच भाई उस्ताद अतीक शाह गुजर जी 4 कदम लेके आओ जी कुर्बान कोटू साहब तुसी भी आओ जी उस्ताद अतीक शाह गुजर सदर भाई इत्तेफाक कबड्डी कमेटी बराए मेहरबानी बराए मेहरबानी भाई साडा भरा वा कहंदे पूरा ठत्तरिया लाले अबैदुल्ला कंबो दा कहंदे चहेता मान कबड्डी महान कबड्डी खिलाड़ी भी पूरा ठत्तरिया भाई अज तो कहंदे ठत्तरिया ना चल जाना कहंदे मुंडे नूं गोडे दी इंजरी आ ते कोई गल नहीं इंशाअल्लाह बहुत जल्द कहंदे फिट होके ग्राउंडां दा हार ते शंगार बनूगा महान रेडरा कहंदे तुसर कबड्डी पाउंदा अपने उस्ताद दा नाम चमकाउंदा ओ पूरा ठत्तरिया मुड़ मुड़ के यार रेडा पाउंदा मुड़ मुड़ के यार रेडा पाउंदा साडे भाई चीफ गेस्ट राणा अल्लाह रखा ऑफ दुबई भाई राणा आमर साहब ऑफ दुबई भाई उन्हां दे नाल भाई राणा मुबशर डॉक्टर साहब राणा आमर भाई 484 साहब इंस्पेक्टर भाई
भाई साडे ग्राउंड दा बने हार ते श्रृंगार, साडे स्टेज दे बने लाड़े, साडे स्टेज दे बने फुल्लां दे बड़े बड़े गुलदस्ते। जी आयनु मोस्ट वेलकम भाई उस्तादां दे उस्ताद भाई उस्ताद अतीक शाहद गुजर साहब, उन्होंने नाल भाई कुरबान कोडू मलक संदर साहब इंटरनेशनल बुलारे। जी आयनु मोस्ट वेलकम भाई खुलियां बाहां खेड़े मथे। लो जी राणा अल्लाह रखा साहब दुबई आओ जी, राणा आमर साहब उन्होंने नाल भी राणा मुबशर डॉक्टर साहब, राणा आमर साहब 84 वाले भी साहब इंस्पेक्टर साडे भाई राणा मुबशर डॉक्टर साहब। अज साडी जिन्नी भी संगत पुजी है सारे भरावां दा भाई धन्नवाद। मेरे तार चनाड़ो तुसी चहल कदमी परले पासे करो जाके। लो जी बब्बर शेरो कि तुसी आगे मेले सज गए ने भाई साहब इंस्पेक्टर साहब डॉक्टर साहब कि तुसी आगे मेले सज गए ने, साडे नैन प्यासे रज गए ने, दिल पाउंदा है भंगड़े प्यार दे ताइयों ढोल खुशी दे बज गए ने। तुसी आगे मेले सज गए ने कि डॉक्टर साहब साहब इंस्पेक्टर साहब कि प्यार मिल जे बड़े भाइयां दा, मुल पै जे मेहनतां लाइयां दा, समा साडे लई खलो जावे हुण बल्ले बल्ले हो जावे, झोली रब दे अगे अड्डांगे अज ते सिरा करा के छड्डांगे। जी आयनु मोस्ट वेलकम भाई साडी इत्तेफाक कबड्डी कमेटी दी 76 शामे भाई साडे चीफ गेस्ट है भाई राणा अल्लाह रखा ऑफ दुबई वाले, राणा आमर साहब दुबई वाले, उन्हां दे नाल भाई राणा मुबशर डॉक्टर साहब, राणा आमर 484 साहब इंस्पेक्टर। खुलियां बाहां खेड़े मथे सैट ला दिते जान, बराए मेहरबानी करो जी रेफरी साहब, विसला ला दित्तियां जान बराए मेहरबानी। राजा साडे कोले कहंदे राजा वसीम खड़ा, वो एक कबड्डी दियां सजियां खपियां बावां वाला भाई राजा वसीम साहब के कखां तो हो गए लखां दे, चहेते बन के बालियां अखां दे, कुल्लियां तो बरीटे वालिया चबारियां च करता है, जिउंदी रह कबड्डीए नज़ारे च करता है। अज नज़ारे लियाउण वाले, अज कहंदे एक दूजे नाल खैन वाले राजा वसीम साहब एक दूजे नाल मोढे नाल मोढा ला के नंबर लैण वाले, किते लाले बादुल्ला दे हीरो, किते हाफिज फरियाद तारी दे बब्बर शेर, किते कहंदे साडे वसीम राजे दियां कंधां अज करूगियां कमालां, लैंदे पंजाब पाकिस्तान दी भाई कहंदे पक्के खूह दी धरती ते, धरती भी बाण बड़ी पवित्र धरती ते कहंदे। सो मेहरबानी करो छेती करो भरा बन के, मौसम बहुत खराब आ। ठीक हो गई इंटरनेशनल कबड्डी खिलाड़ी भाई हाफिज जैन राजा भाई राजे वसीम दा भतीजा कहंदे मुंडे दे चर्चे बड़े आ, मुंडे दे चर्चे साडा भरा कहंदे होर फुल्लां दे गुलदस्ते च वाधा होया भाई। साडे चीफ गेस्ट पुजे हुए राणा अल्लाह रखा भाई ऑफ दुबई वाला, राणा आमर साहब उन्हां दे नाल भाई राणा मुबशर डॉक्टर साहब डॉक्टर मुबशर साहब, राणा आमर 484 साहब इंस्पेक्टर, राणा साजिद अल मरूफ साजी साहब। जी आयनु मोस्ट वेलकम भाई खुलियां बाहां खेड़े मथे। आज जनेला कहंदे एदे कहंदे चर्चे बोलदे आ, ओ एदे कहंदे मेहनत बोलदी आ। जनेल कहंदे अज कल टॉप दे मल्लां विच चलदा मुंडे दा नां ला भी पूरा साडा भरा कहंदे इंशाअल्लाह 78 फिट इंशाअल्लाह पूरा फिट हो गए मुंडे दे चर्चे बोलणगे। मुंडा भाई लाऊगा जहाज दी बारी नूं हथ, एक समा आऊगा कि भाई पूरा जी के गोड़ियां लवाती जे मैं माड़े टाइम दी, फायदा की दुनिया ते आएदा, लेटन ना लाती माड़ी तकदीर, कदा मान मेरी मानू जम्मे जाएदा। हाय ओ मेरे रब्बा लाले बैदुल्ला कंबो दा शागिर्द पूरा 78 फुल फुल पीक ते, लेकिन थोड़ी जी इंजरी है, थोड़ी जी सट है, थोड़ी जी प्रॉब्लम है, अल्लाह पाक दूर करे फिर गल्लां वड्डियां पूरा कराऊगा। भाई मेरी बेनती है हाफिज फरियाद जी उस्ताद मोहतरम जी एक मुंडा दा भेजियो प्राय मेहरबानी। हाफिज फरियाद तारी साहब एक लड़का भेज दियो प्राय मेहरबानी, सिर्फ मेहरबानी है तुहाडे अगे। भाई राणा शहजाद आ भाई राणा शहजाद अल मरूफ साजी साडे चीफ गेस्टां दे विच एक होर फुल्लां दे गुलदस्ते दा वादा होया।
ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਉਸਤਾਦ ਅਤੀਕ ਸ਼ਾਹ ਗੁੱਜਰ ਜੀ ਐਨ ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ ਬਾਈ ਕੋਟੂ ਸਾਹਿਬ ਬਰਾਏ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਆਜੋ ਭਰਾ ਬਣ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਈ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਅਤੀਕ ਸ਼ਾਹ ਗੁੱਜਰ ਮਹਾਨ ਕਦੇ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਸਦਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਕਬੱਡੀ ਦੀਆਂ ਨਫੀਸ ਗੁੱਜਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਵੀਰ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹਾਏ ਓ ਮੇਰੇ ਰੱਬਾ ਆਜੋ ਉਸਤਾਦ ਅਤੀਕ ਸ਼ਾਹ ਗੁੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਬਰਾਏ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਬਈ ਕੁਰਬਾਨ ਕੋਟੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮੈਕ ਲਾਓ ਬਰਾਏ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਆਜੋ ਵੀਰ ਬਣ ਕੇ ਬਰਾਏ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਬਈ ਰੈਫਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿਸਲਾ ਮਾਰ ਦਿਓ ਸੈੱਟ ਬਈ ਅਤੀਕ ਸ਼ਾਹ ਗੁੱਜਰ ਜੀ ਉਸਤਾਦ ਮੁਹਤਰਮ ਜੀ ਬਰਾਏ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਓ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਤੇ ਛੋਟੇ ਵੀਰਿਆਂ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਬਈ ਹਾਫਿਜ਼ ਫਰਿਆਦ ਦਾ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰੇ ਕਾਵੇ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲੀ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੁੰਡਾ ਤਿਆਰ ਪਰ ਤਿਆਰ ਹਾਫਿਜ਼ ਫਰਿਆਦਾਰੀ ਦੇ ਕਲੱਬ ਵੱਲੋਂ ਰਾਣਾ ਜਨੇਦ ਸੋਹਣਾ ਸੁਨਖਾ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਖਿਲਾੜੀ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਨਿੱਕਰ ਪਾਈ ਹੋਈ ਆ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਰੰਗ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਧਾਰੀ ਚਾਪੀਆਂ ਦੀ ਬੱਤ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਨੇਦ ਨੇ ਪੂਰੀ ਆ ਮਾਰੀ ਪਹਿਲੀ ਕਬੱਡੀ ਦੇਖੋ ਕਿਹਦੇ ਹੱਥ ਵਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਹਦੇ ਨਾਲ ਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਈ ਪਹਿਲੀ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੁੰਡਾ ਚੱਲ ਵੀ ਰਾਣਾ ਜਨੇਦ ਬਹੁਤ ਧਾਵਾ ਚਾਰ ਨੇ ਚਾਰੋਂ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਨੇ ਆ ਵੇਖਦੇ ਇਤਫਾਕ ਕਬੱਡੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ 76 ਸ਼ਾਮੇ ਅੱਜ ਪੱਕੇ ਖੂ ਟੱਚ ਡਬਲ ਰਾਣੇ ਕਰਾਮ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਿ ਆਵੇਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਬੱਲੇ ਉਹ ਚਲਾਕ ਸਜਣਾ ਨੰਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਣੇ ਜਨੇਦ ਦੇ ਖਾਤੇ ਨੰਬਰ ਰਾਣੇ ਜਨੇਦ ਦਾ ਚੱਲ ਵੀ ਟੈਗਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਲਾਲੇ ਪਿਆਜ਼ੁੱਲਾ ਕੰਬੋ ਦਾ ਟੈਗਰ ਕਬੱਡੀ ਪਾਊਗਾ ਪਹਿਲਾ ਅੰਕ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਣੇ ਜਨੇਦ ਦੇ ਖਾਤੇ ਟੈਗਰ ਕਹਿੰਦੇ ਛਾਟਮਾ ਸਰੀਰਾ ਪਿਆਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫੁਰਤੀ ਆ ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦਲੇਰੀਆਂ ਦੀ ਗੁਰਤੀ ਆ ਡੋਲੇ ਤੋਂ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਤਵੀਤੜੀ ਬੇਬੇ ਬਾਪੂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਪੂਰਾ ਉਸਤਾਦ ਮਾਨ ਕਰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਟੈਗਰ ਦੀ ਖੇਡ ਉੱਤੇ ਚਾਰ ਯਾਫੀਆਂ ਤੇ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਧਾਵਾ ਟੈਗਰ ਖੇਡ ਕਹਾਣੀ ਮੇਰੇ ਤਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਭਰਾ ਬਣ ਕੇ ਯਾਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਤਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਯਾਰ ਕਮੇਟੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਸੋਹਣੇ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਕੋਈ ਰਾਣਾ ਆਮਰ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਸਾਹਿਬ ਚੱਲ ਵੀ ਟੈਗਰ ਬੋਲ ਖਾਤਾ ਵਾ ਚਾਰ ਯਾਫੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੌਣ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਵਾਊਗਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਫਰਿਆਦ ਦੇ ਪੱਠੇ ਆਹ ਦੇਖ ਰਾ ਕੰਨੀ ਵਾਲੇ ਕਿਤੇ 2 ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਮਾਰਿਆ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਟੱਚ ਪਰ ਟੈਗਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਟ ਜੋ ਪਾਸੇ ਲਾਲੇ ਪਿਆਜ਼ੁੱਲਾ ਕੰਬੋ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਿੰਦਾ ਲਾੜਲਾ ਲੱਖਾ ਮੈਂ ਚੱਲ ਵੀ ਛਾਨੀ ਘੋੜੇ ਤਗੜ ਧੋੜੇ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਮੇ ਦੌੜੇ ਘੋੜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਰਮਾਂ ਨੂੰ ਭੱਜਦੇ ਆ ਪੱਕੇ ਖੂਹ ਵਾਲਿਓ ਆ ਘੋੜੇ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਆ ਚਾਰ ਨੇ ਚਾਰੋਂ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦੀ ਟੱਕਰ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸਤਾਰਾਂ ਨੇ ਕਰਾਮ ਦੀ ਵਿਸਲ ਜੱਸੂ ਚੱਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਡੂ ਗੁੱਜਰ ਚੱਲ ਛਾਦਾ ਰਹਿ ਤੇ ਚੱਲ ਕੋਡੂ ਗੁੱਜਰ ਕਹਿੰਦਾ 48 ਵਾਲਿਆ ਐਡੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹਰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ ਘੋੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੀ ਉੱਠਦੀ ਮੰਗ ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਇੰਜ ਡਰਦੀ ਜਿਵੇਂ ਡਰਦੀ ਯਾਰ ਕਰੋਨੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਵੀ ਜ਼ੇਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੱਡੀ ਪਾਊਗਾ ਛਾਂਟ ਮਾਇਆ ਸਰੀਰ ਚੱਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖ ਗੁੰਦ ਮਾਇਆ ਸਰੀਰ ਆ ਜ਼ੇਬੀ ਦਾ ਝੋਟੇ ਜਿੰਨੀ ਜਾਣਾ ਮੁੰਡੇ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਜ਼ੇਬੀ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰੋ ਚਾਰ ਯਾਫੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਉਸਤਾਦ ਹਾਫਿਜ਼ ਫਰਿਆਦ ਦੀਆਂ 4 ਤੋਪਾਂ ਆਓ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਗੁੱਜਰ ਤੇ ਇਹ ਟੱਕਰ ਪਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਜੋ ਪਾਸੇ ਬਈ ਪੱਕੇ ਖੂਹ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਚਾਸ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਦੱਸੋ ਹਾਂ ਯਾਰ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਦੋ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਤੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਬਈ ਰਾਣਾ ਆਮਰ ਸਾਹਿਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਚੱਲ ਵੀ ਕਬੱਡੀ ਉੱਤੇ ਮੁੰਡਾ ਆ ਗਿਆ ਫੇਰ ਚੱਲ ਵੀ ਹਮਜ਼ਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੀਤਾ ਮਾਹੀ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਬਰਾਬਰ ਕੀਤਾ ਚੱਲ ਵੀ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰਾ ਛੇੜ ਕਹਾਣੀ ਲੱਗ ਜੂ ਛਾਤਾ ਰੈਚ ਕਿ ਉੱਚਾ ਲੰਮਾ ਗੱਭਰੂ ਪਾਡੀ ਜਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੇਖ ਲੈ ਫੜ ਲਈ ਮਾਏ ਭੂਣੀਆਂ ਮੈਂ ਜੱਫਾਵਾਂ ਵੇਖ ਛਾਤਾ ਰੈਚ ਲਾ ਤਗੜਾ ਨੰਬਰ ਅੰਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਖਾਤੇ ਲਾਲੇ ਪਿਆਜ਼ੁੱਲਾ ਕੰਬੋ ਦਾ
ਉਮਰ ਕੰਬੋ ਲਾਲੇ ਬੈਦੁੱਲਾ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਬਰਾਦਰ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਉਮਰ ਕੰਬੋ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਤੇ ਉਮਰ ਕਮਾਂਡੋ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿਤੇ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਮਰ ਕੰਬੋ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਟੱਕਰ ਦੇ ਕੇ ਛਾਨੀ ਗੁੱਜਰ ਤੇ ਉਮਰ ਕੰਬੋ ਤੇ ਗੁੱਜਰ ਤੇ ਕੰਬੋ ਟੱਕਰ ਦੋ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਨੰਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਮਰ ਕੰਬੋ ਦਾ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਖਾਤੇ ਬਈ ਉਸਤਾਦ ਅਤੀਕ ਸ਼ਾਹ ਗੁੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਬਈ ਕੁਰਬਾਨ ਕੋਟੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ ਚੱਲ ਵੀ ਫੁਰਕਾਨ ਤਾਰੀ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੀਰ ਆ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਨੋਮੀ ਕੰਬੋ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਏ ਸਾਡੇ ਬਈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬੁਲਾਰੇ ਬਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਬਈ ਮਲਕ ਸੱਬਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ ਉਸਤਾਦ ਯਾਸਰ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓ ਉਸਤਾਦ ਅਤੀਕ ਸ਼ਾਹਦ ਗੁੱਜਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਓ ਕੁਰਬਾਨ ਕੋਟੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਓ ਚੱਲ ਵੀ ਕਬੱਡੀ ਉੱਤੇ ਮੁੰਡਾ ਆ ਗਿਆ ਟੈਗਰ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਕਿ ਵੇਖ ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਇੰਨਾ ਨਾ ਚਮਕਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਟੈਗਰ ਇੱਥੇ ਕਿੱਦਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਬਸ ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂਗੇ ਟੱਕਰ ਆਏ ਹੋਏ ਕਰਾਮ ਅੱਲਾ ਤੇ ਟੈਗਰ ਤੇ ਕਰਾਮ ਅੱਲਾ ਟੱਕਰ ਵੱਡੀ ਦੋ ਮਹਾਰਤੀ ਭਿੜ ਪਏ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋ ਮਹਾਰਤੀ ਭਿੜ ਗਏ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਣਾ ਵਸੀਮ ਬਾਈ ਵਲਦ ਰੁਸਤਮ ਅਲੀ ਬਾਈ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ ਬਾਈ ਸਾਡੇ ਫੁੱਲਰ ਕੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਬਾਈ ਰਾਣਾ ਵਸੀਮ ਵਲਦ ਰੁਸਤਮ ਅਲੀ ਬਾਈ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਬਾਈ ਰਾਣਾ ਮੁਬਸ਼ਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਰਾਣਾ ਆਮਰ 484 ਸਾਹਿਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਕਬੱਡੀ ਉੱਤੇ ਮੁੰਡਾ ਆ ਗਿਆ ਫੇਰ ਚਾਰ ਯਾਫਿਆਂ ਤੇ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਧਾਵਾ ਚੱਲ ਵੀ ਰਾਣਾ ਜਨੇਲ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਟੱਕਰ ਹਾਏ ਰਾਣਾ ਬਈ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਗੁਲਦਸਤੇ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਰਾਣਾ ਅੱਲਾ ਰੱਖਾ ਬਈ ਆਫ ਦੁਬਈ ਵਾਲੇ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ ਚੱਲ ਵੀ ਜੇਪੀ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰੋ ਚਾਰ ਨੇ ਟਾਈਮ ਆਊਟ ਦੀ ਮੰਗ ਥੋੜੀ ਬਰਿੰਤੂ ਹੋਈ ਹੈ ਬਈ ਚੋਰੀ ਅਤੀਕ ਸ਼ਾਹ ਗੁੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦਾ ਬਣ ਕੇ ਹਾਰ ਤੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਪਾਮ ਤੇਲ ਚਕਨਾਈ ਵਾਲੀ ਸ਼ੈ ਬਈ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ ਜਿਹੜੇ ਖਿਲਾੜੀ ਨੇ ਲਾਈ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਰਾਣਾ ਆਮਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਦੁਬਈ ਵਾਲੇ ਬਈ ਚੀਫ ਗੈਸਟ ਰਾਣਾ ਅੱਲਾ ਰੱਖਾ ਸਾਹਿਬ ਬਈ ਸਾਡੇ ਚੀਫ ਗੈਸਟ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਪੁੱਜੇ ਹੋਏ ਰਾਣਾ ਮੁਬਸ਼ਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਰਾਣਾ ਆਮਰ ਤੇ ਬਈ ਸਾਹਿਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰਾਣਾ ਵਸੀਮ ਵਲਦ ਰੁਸਤਮ ਅਲੀ ਸਾਡੇ ਚੀਫ ਗੈਸਟ ਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਟੇਜ ਆਪਣੇ ਹਾਰ ਤੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਵੀਰੇ ਆਲੋ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਗੂੜਾ ਪਿਆਰ ਬਈ ਉਸਤਾਦ ਰਾਸ਼ਿਦ ਮੌਲਾ ਸਤਿਆਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਰਮੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਬੱਡੀ ਕੋਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਨਾਮੇ ਇਤਫਾਕ ਕਬੱਡੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਚੱਲ ਵੀ ਜੇਪੀ ਬੋਲ ਖਾਤਾ ਬਾ ਚੱਲ ਖਾ ਜੇਪੀ ਬੋਲ ਖਾਤਾ ਬਾ ਕਿ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੌਂਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨੇ ਅੱਗ ਲਾਉਣੀ ਆ ਓਏ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਡਰਾਉਣੀ ਆ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਬੰਨ ਪੱਟੀਆਂ ਧਾਗੇ ਸੂਈ ਵਾਲੇ ਨੱਕੇ ਚੋਂ ਨਗਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਜੇਪੀ ਕਹਿੰਦਾ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਚੰਗੇ ਦਿਨ ਲਿਆਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਆਓ ਜੇਪੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਖਾਤੇ ਚੱਲ ਵੀ ਛਾਨੀ ਘੋੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇਰੀ ਵੀ ਚੱਲ ਪਈ ਹੁੱਲੇ ਹਵਾ ਦੇ ਬੁੱਲੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਘੋੜੇ ਦੀ ਰੇਡ ਚਾਰ ਯਾਫੀਆਂ ਤੇ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਧਾਵਾ ਉਧਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਮਰੇ ਕਿਤੇ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਇਸ਼ਕ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸਪੋਰਟਸ ਨਵਾਂ ਲਾਹੌਰ ਆਇਆ ਬਈ ਫੈਸਲ ਦੇ ਕੈਮਰੇ 4G ਕਬੱਡੀ ਲੈਂਦੇ ਲਾਈਵ ਵਾਲੇ ਟੀਵੀ ਵਾਲੇ ਪੁੱਜ ਕੇ ਪਲ ਘੋੜਾ ਹਾਏ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਸੋਹਣਾ ਪਾਊਡਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਚੱਲ ਵੀ ਉਮਰ ਕੰਬੋ ਦੀ